Kani gede ka Akashvani Shillong ko khubor ban puderu Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko khubor mentak step. Ka jingelang jong ki menteri ketenat youth hapok ke BRICS kalakut no hnen kesngi ha Visakhapatnam. Ka sarkar Meghalaya bat Assam hnen kesngi kala penlong ya ke jingelang ha Guwahati banwanra ke jingi bet adien ke jingja bam sngo tenat ha ka khat khandai terik unailar. Kino ya ki Jorabat kala weng no Shwashipor ya ke jingkhang baniat ki kali. Bat ketenat pulet ke Jela Meghalaya kelatung ya ke kenhuan Special Investigation Team kebantok ke di kam thombor belajar ka khat kendai tarik unailar. Ka khubor ke babnia. Ka jingelang jogi menteri ketenat youth hapo ke kenhuan BRICS kalakut no hnen kesni ha Visakhapatnam da ke jing pediang ya ke jing penbenalang jogi menteri ke BRICS. Ha kini ke jingelang la bishar benia ke jingi acaprang ha ke jingi trailang ki samla ha pedeng kiri bahap apa ke BRICS balai kran ki lat ki lenti ban penyar ya ki lat na ke bentai ki samla ha ke pulih putih ki sap ki pong ke jing sengkam ke jing penmi ki batamai bat ke jing kiau ha ke emlang salang. Haba peniat kini ke jingelang Menteri Ketenat Youth Affairs ke Sarkar Pedeng u Dr. Mansuk Mandavia ulong bagi samla ki di benlong ki parlok ban sandur ya kalawai. Ka sarkar Meghalaya bat Assam hnen gesngi kila penlong ya ke jingelang ha Koina Dhara State Guest House ha Guwahati ban bishar bnia ke jingja hadien ka jingja bam sngo tenat ha ka khat kendai trik unailar ha Shillong. Ha po ka jingelam jong usumbut menteri rangba ke Jela Meghalaya uba asnyau balangdhar bat menteri ka Jela Assam u Atul Bora ka jingelang kala menjur ki katok ni kilat kilenti banwan rabiang ya ke jingiat bed bat ban penti kenai kalit kawan kabasngan. Ka Meghalaya kala penpau ke jing sngosi ke ne ke jingja bat kala penti kena ban le ada ke beteng ada ke bapentip bakala kem ya laingut kinong yalam ka Khasi Students Union bala register ke FIR bat la thau ya ka Special Investigation Team. Ya ki kali ke bala register ha Assam la penpoi sok sha Assam kat bai kinong litnong wan ke bedang sakut on penpoi hapo ke sabu prakenta. Bro artli ke Jela kila menjuru bantau kilat jingit trailang bekerpang bat ki komiti bai trailang ha kekerdan jigi distrik ban penti kena ke jingya denti ha preng ke Jela bakan long kebasingan. Menteri rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke jingelang ke long halor ke jingwan rabiang ya ke jingya bed ke jinglong jingman hadin ke jingja basngosi ha Shillong. Bat ban penti kena ke lit kawan jigi brio bat ki kali ke basingan bat baklam ke jingkhanglat. Ulai ko blei menteri rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma ubla ai ke jingit trailang bat ke jing kershan jong u. Ki noyeki ha Jorabat kila weng no Shwashipor ke jingkhang baniat ki kali hadin ke jing tuklar ke sarkar Meghalaya bat Assam bat ke jing kren ha pedeng usumbut menteri rangba ke Meghalaya bat menteri sarkar ke Assam. Ya kini ke rai lapan benah nen kesngi dagi nong yalam juki kenhuan giba penlong ya ke jingi ki giba kentup ya ki association giba mi ikmat kinongnya juki kali kamai na Assam. U Atul Bora rengkat bat u Commissioner ki pulet ka Guwahati Upartha Mahanta kile kendo ya kino ya ki Jorabat. Hadin jogan ya ke jing tuklar bat ke jing ya ke jing kular kino ya ki kila menjur ban weng no Shipor ya ke jing ya ki jongki. Ndra kinong yalam jogan ya ke kenhuan kila berngam bagila ban beteng biang ya ke jingkhang baniat ki kali lada ke sarkar Meghalaya ka pulam ha ke ban penurlong ya ke jing kular kamtam ha ke ban siyo ke bailuk kesan ya ki bala mensau. Ka North East Petroleum Mazdur Union kala pensange no bankit ya kompanyang petrol diesel bat ikitendong le ershat jingsyat ne LPG na Assam sha Meghalaya. Daga bapenpau ba kamdan ke jingshingan gi kali ki badan yo registration number ka Assam. Namar ke jingbamdon ke Shongsuk Shongsan. Ka union kalaong ba kini ke jing pensange kan ya biteng tat hado ba ke sarkar Meghalaya kan syemi ke senjam ki bati kena bagandon ke jingshingan gi kali ki bana Assam. U General Secretary kene ke Union u Raman Deka ulong banamar ba kompanyang kadai ke bakloi bahaban kemding. Ya kene ke rai la syem ban penti kena ke jingshingan jong ka kali ba ki mar ke bakikit. Ki petrol pom ha keleng ke sor Shillong kila saki ke jingkap ngia bat ka jingyang lan ke bajrong jong ki kali ha ke janmiet sngi thok diang namar ke kubor ba kompanyang kala duna ban poi sha Meghalaya. Nen ke sngiru la saki babuan ki petrol pom kila khang dang kloi bat buan kila uat namar ke jingbam yo ya ke kompanyang kali. Hakikat to kini ke jaka barang yo kompanyang la syamru ba ke jingyang lan ki kali kala poi syuduk ke surok yat kali ke balawan ra ya ke jingdeng kali. Kani ko kubor kawan Shapi na ka Akashvani Shillong.
Naga Akashvani Shillong ini beteng biang ya ka kubor. Katanat pulit ka Jela Meghalaya kalatung ya ka kenuan Special Investigation Team basan ngut ki dikot bentokit ki kam tombor ki kam tangkali ka jing penjulor ki kali ba ka jing show ki breu ki belajar ha ka jing ya tuk ki rali bar penlong da ka Khasi Students Union menha ka khat kandai terek unailar. I Director General ki Pulit ka Meghalaya ikong Ainong Rang Iloong baya kani ka Special Investigation Team latong bakantai ka Mardor kenang ban penti kena ya ka jing tokit ka bamya syaliang bat ka bastet. Ya kani ka kenun tokit on clear daw Inspector General ki Pulit Law and Order UDNR Marak. Usembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ubasnya walang dhar nin kesngi ulong baki pulit keladap itu ya sangut ki breu ki balada ya la kedur kemat ki badan ketia ke jing tombor ya ki kali badan unamba plate jong ka Asam ha ki kenta bayat rali tuk ha kepor bala penlong da ka Khasi Students Union men ha ka khat kendai tarik unailar. Ula pentip ya kani ya ke jing yalang ka belalong ha pedang ke sorkar Meghalaya bat Asam. Ula pentip agar ke jing yalang bagatanat pulet kan penti kena bagian pensitom ya kini ke badan keti kat kum kaan. Ki nongshong shnong bagi seng baper kelelum apalau ka State Central Library hasilong henin ke janmiet na ke benta ke jing thang membeti halo ke jing kenat apa dan ke Jela Meghalaya bat Asam ke bala penlong hibreu banduai lang na ke benta ke jing sok ke jing kot bat ke jing teli ha ke Jela Meghalaya bat na ke benta ke jing kenat apa dan ke Jela Bamarjan. Kini simpentak latangi ke bombeti kom ke jing pen paulang ya ke jing kwa jongki ya ke jing shongso. Ka kenuan State Disaster Response Force kalayo bantam ya kemet yap jong maji ba arpulai senam kertau balangam jelap kat bau dangkit ya laingot kinong jengok okai ha kaliang hawa ro haso obar. Ya kini gilaingot kinong jengok okai layo ban pelat yem de kitrashnong ndai uniu maji marwei belajar ngai. La penlong ya ke jingyawat unu maji ha ka arpo bat arpo trek unailar bat ha ke janmit jong ka arpo trek ha kopor kumba san steng ye we unong kwai li ya ka met ka baper hasla ka kenhon ka State Disaster Response Force rengkat ka jingyarap lam ki trashnong bat ki pulet na ka Bholaganj outpost kilalit ban chimti ka met bala IT ki pulet ban le ka badan kam. Ha ka jingil ka Shillong Premier League Hajar Arpun Rio ka Langsning Sports Club ka Penliem ya ka Rangda Jet United da Laigo la kawai ha ka madan SSA ha Polo Shillong henin ka janmiet. Kani gede jingil akai ka beningkong jong ka round ka balai. Ka jing pentre kambiang ya ka let kawan jong gipat ba ka Sorok Impal Dimapur Guwahati lengba ka National Highway ka baar ka layat bet ka sengi ka baar ha ka bapalat ars pangot kinong lit nong 1 kilami na Impal ha ka kenuan ka badan South Teligi bus bandrew Teligi kali wenga henin ka sengi. Kini ki kali kilami na ka Interstate Bus Terminal ka badan ha Kuman Lampak ha Impal. Menteri Rangba ke Jela Manipur Yumnam Khemchan Singh nin gesngi ulai ku blai ya ka Saikom Mirabai Chanu bari giwei pat kenong ila kai Manipuri kibal khurta kema bade shimbenta ka Glasgow Commonwealth Games Hajar Arpun Rio kibal wanra aburam ke Jela bad ya kari. Menteri Rangba ulai tiru ikishiti thongkam shkinyo puengot kinong job tak maksiar ha ka National Games ka balai pun Rio balai pun nyo ban thongkam kum kinoi kai Physical Education hapo ketenat Youth Affairs and Sports. Lai tiru ikishiti thongkam shgiwei pat kinong ilakai kibala job ka Asian Games kibali otak ma hapo jong ketenat Korbari ka Jela. Ha Tripura kidkot ka Niti Ayog ka Dr. Joram Ania hanin kesngi kalalit jengo ya ka Garya Academy School Model kabadan ha Athara Bola jongga Gomati District lapdiang sobhaya ka du lampang kayeng dor barthauan ka Jela uram pada Jamatya. Bat katu ko kubor kalakot agani ka step ka belawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ne sob ka Delhi Station na gabenta ka kubor ka ktin hindi ka banbot ka kubor ka ktin pareng ka por prakat san minute. Ngipengkan mau piginong sengap ba kapor prashteng na ganing station penyo ya ka North East News. Kapor menta kala janda partat prabaje.